solo nje sichubeka mhlambe nayo lemigomo lekhona kutemfundvo lomnyelo sokhona nje umgomo ukuthi umntwana nase kade etfele akangacoshwa akafunze nje achubeke akhulelwe kude kufika isikhathi sakhe sekuthi atete ahamba atete aphindze abuye esikoleni ngesikhathi sakho mhlambe benithi sebenza njani tindvo letifana naleto Tati ngekho maka ngiyayiva mina lokuthi bantwana babuye esikoleni bafunze kodwa ke ngabe asibhebheteli yini bubi Tawuthi nje kakho ukuthi uzohleli ubona umntwana emisi utawujabula ngeke ujabule Sineke sasilwa nje nokuthi umntwana uganile Siyasathi isandla lesifakwa bothishela ekukhuliseni bantwana ngalabo abafundisa kona ngekhathi eklasini kanye nangephandle futhi ke bothishela baphindze babe sibonelo sekucala ngca abantwana laba banaso baze babe nesifiso sekufanana nabo ngenxa yalabakwendawo labakushoko nangendlela labaphila ngayo ka-Echoes of the Kingdom lomuhla sikhuluma nalowa kwabangumphathi wesikole lesiphakeme semhlatane lebesathiwa kakhulu ngekuthi bothishela baso banesiphiwo kanye namacebo ukuthi sinulo semntfwana sakhiwa njani. Simon Makhubu usikhulumisa kabanti ngalathi chenya ngako asikhulumisa ngemaphutha lendekile endleleni nekuthi kuledinga ucole sekukhona kutemfundo nekukhulisa abantwana ngutiphi tindvo lekufanele ukuthi sive siticaphele. Lena i-Echoes of the Kingdom. Siyanibusela sanemukela kulesicephu lesishasha se-Echoes of the Kingdom. Libito lami ngisinethemba ngenqondo ebusika wakadlamini sejabula kakhulu ukuthi nalomuhla futhi nihlanganyele nathi lehlelo Echoes of the Kingdom. Umuntu akacale ngiyakubonga siyanibona etinkundleni tethu tekuxhumana. You are clicking and liking and sharing i-content yethu lokusho ukuthi niyalithakasela kakhulu lehlelo lethu le-Echoes of the Kingdom. Lenza lena ke lenhle lesikiyo sisebahle pantry at the foundry ngumathapha nangabe nje ungalapha kubomathapha ngase-industrial site ngemuva nje kwemathapha link siyakumema ukuthi ude bahle foundry uthole itiya uthole kokunatha uthole nalokuya ngasethunjini. Lomuhla ke lihleleni lethu le-Echoes of the Kingdom sitabe sikhuluma ngetindzaba letibaluleke kakhulu sitabe sikhuluma ngetindzaba tebuholi sikhuluma ngetindzaba tekukhulisa umntwana umbukeli nemlaleli utawati ukuthi silive sibhekene nensaya lapho khona kulebo lukhuni bekukhulisa abantwana kanye kunyenti nje nalokungahambi kahle emimangweni. Lomuhla ke ku-Echoes of the Kingdom sijabule kakhulu ukuthi sinemuntu lo bambe kwabonakala asesengumholi lapho khona bekathe nje ukuthi ahole khona endzabeni ikakhulu endzabeni noma esigabeni sekukhulisa umntwana. Ku-Echoes of the Kingdom lomuhla sinaloyo lowake waba ngumphathi wesikolwa lesiphakeme sasemhlatane babe Simon wakamakhubu. Shobani siyabonga kakhulu kuba nasehleleni le-Echoes of the Kingdom lamuhla. Siyabonga maki ngiyabonga siyajabula Shobani kukubona. Mhlawumbe nje sesicala emuva ekhaya. Udalwaphi udalwa ngilazi bani ngikuphi ekhaya ukhuliswa ngibani nikhula njani ekhaya? Ngiyabonga ntombi yasebusika. Ngiyabonga ukuthola lithuba leli ingcayizivele empilweni yami. Ngitalwa ke mnemgotshana empuluzi. Ngitalwa make lo mntazana Zwane ababempostoli Makhubu. Ngitalwa khona ke kodwa ke ngekukhula ekhaya nje kwase basuka khona bakhalele enhlulweni. Nakhona indoda khona tangahambi kahle. Le enhlulweni ke labakha khona kwakwenze ani. Ngase ngiyahamba ngiyahlala ka-anti. Khabo sicelo jele lolunga lephalamende lalamkabi. Cala khona ke isikolwa lesikolwa semagcekeni akhabo sicelo ebaleni. Mangicala kufunza kwakuthiwa nje kulendzawo sesikolweni kalamaduma lo lamaduma kwakungogwalo sicelo sasakho nguwe lesikolo ngifunza khona ke ngiyacetsa ke. Okay, so standard 4. Standard 4. Okay, so uyacetsa ke standard 4 so ufika njani ebuthisheleni? Suka standard 4 ngenqabaneni standard 5. Mangisuka khona nge-secondary enqabaneni he-teacher wami nje kwakungu-PN Magagunda lo beyangu-Minister Education.
na-76 to 78. Sengiyasuka lapho ngiyawusebenza e-PWD. Bengicede form 3 kuba bethe imali ekuchubeka. 79 nje usebenza e-PWD. Uma kubekwa amabandla lo tawungcwatsha ngemgcibelo umfana Nkosi. Usebenza e-PWD ngaleso sikhathi. Nga-1980 ke ngibuyela ke ka form 4. Ngiyawufunda eMatadorosa. Ngiyacedza ke nga-81. Sengiyasuka ke ngi-applyela ke kuye-Scott. eScott ke kwentiwa i-technical teaching ngaleso sikhathi. Angibambe lapho ke maka. Okay. Uyafika ke Scott kwenda i-technical teaching. Bekuyini iphupho lakho bovele ufise kuba ngithishela yini noma usakhula noma yini nje lebesivele endleleni? Ngisakhula ngaba nalo leliphupho kakhulu la ka-technical. Tishela wami bangifundise eNqabaneni kwakunguJohn Motsa. Bekahambile wayeGhana. Ngisithandza lesifundo ngithi uma nami ngaba ngi-technical teacher lami ngiyawundizayinela ngami. Lacala lapho ke leliphupho. Okay. Now ucedza ke Scott umsebenzi wakho wokucala ngca la wacashwa khona wahamba wayofundisa kuphi? Ngahamba ngaya eKhana High School nga-1984 mhla 15 May. Ngawufundisa khona. Akhanza AJ Lukhela nge teacher emalanga nje abambalwa kwaba ngu6 months. Cala khona ke eKhana ke kwase kufika Mahlahla. Lobe active kaSinathi ngilapho impilo yacala khona kimi. Uma kufika lo babe loyo Mahlahla. Ngiyahlala eKhana kuba ngu-88. Nga-88 sengihlala naDadzewenu umntwana Nkosi wenzawo khona leMankayane. Sengiyamthatha ke weNkosi iso lami liyacwabita Nkosi liyamthatha. Ngaye futhi lo 88 sengicedzile kwenta nje kumthatha. Ngase ngithola scholarship se-ODA Overseas Development Agency sasponsor yinawo iBritish Council ngaye eMalawi University. Ufika ufundza ini ngeMalawi usho bani? Sengenda ke i-science degree technical education. Okay. Uyahamba eMalawi uyabuya? Mangibuya ke eMalawi ke sengine degree. Sebathi ke mangifika education ke bathi ufika eMhladane. Manje ke leMhladane la uyakhona lo head teacher wakhona kuMadima basho njalo uma bangitshela lena kwini. Abakutshela nje lokunyenti bakutshela lo. Bathi hey lela uyakhona kuMadima. Utawumbona nje uma ufika. Cha ngefika vele khona ngasikhanza silwane semandla. Ya ngalikhanza umntwana Nkosi waqhunga emzini wendoda. Waqhunga emzini wendoda. Awusuka madoda. Na ufika uthini umlangeni nabasakukhomba nje inkqubo yalakhaya ukuthi kusetshenzwa kanjani eMhladane. Ngitiphi mhlambe letinye izinto lakutshela ngato ungithishela lomusha lofika kwesikolweni. Mangifika kule sikolo ngabo into yokuqala lengafike ngayinothisa akufikwa late uma ngitishela. Ngeke nje ufike futhi uma uye eklasini ubamba isikhathi. Futhi uma uphuma isikolo asithi nje masiphuma isikolo bonakale zophethe incwadi ngathi incwadi yakho uphuma ligede. Kumele kubonakale kuyahlinwa la sikolweni kwentwa lokho nalokho oseke kuyahanjwa. Nginetinye izinto lekangitibona kule sikolo lokunye ke lengakukhanza mangifika nje akhanza kunethi inkonzo kule sikolo tishisa. Sengiyabuta ke kulobe lekangimati sasinayo eScott. Kuthi kanti mission school nje enkulu. Yebo. Kuthi ke lo ngiphendulako cha kusiyo ukuthi lo mphathi nje uyathanda kuthandaza lesikolo ayina ngesikhona ufuna ukusigucula sibe yimission. Kanti cha. Kwami yakhuluma nje lo tishela. Lo mphathi beyathanda nje lokuyakholelwa uNkulunkulu kakhulu. Lwacunga. Sineke shobane lesingakafunza eMhladane sikhule sathi nje ukuthi sandla sicinile bowuthi noma ugangile ekhaya kwathiwa waqhubeka wenda nje from Tepsik sitamekisa eMhladane. Yini mhlawumbe indlela bothishela bebaphatha ngayo noma bebaconzisa timilo tebantfana? Mhlambe kunene unenge lokwaku
lungisa umntwana kulesa sikolo. Ngingafike ngakufunza mina. Kunengakhulu. Lo beyaphethe lesikolo liqinisa lithi wenkosi. Bekanawo umbono ngalesikolo. Kanti nami mangifika ngayithanda le system. Uma ukulesikolo ake one beyakholelwa emthandazweni, kwakholelwa futhi ekukhulumeni nalomntwana. Kube nesikhathi nje la esikolweni sekuthi lapha phase esilahle esangweni. Akhulume nalabantwana nanike bothana imsekele asa-addressa nje labantwana ngempilo. Iqinisa leyo lithi uma sowonile bekuba khona indlela yokubise endleleni. Njengokusho kwembhalo ngoba besikholelwa embhalweni. Phela umbhalo longcwele tebusika uthi khulisa umfana ngendlela lata uhamba ngayo. Usho njalo Proverbs 6:22. Lata uhamba ngayo. Lata noma sakhulile angasuki kiyi. Iqinisa lokho lemakhabe bathi njengoba ungafuna ugeza teacher nje ngihamba siya esikolweni. Impela noma ngabe akafuni lo mntwana utawugeza. Ubutawufika lesikolweni lona akagezi teacher. Lekhaya lona akafuni. Bese iteke umntwana lo tawuthi ekhaya abe ngilenyinto. Sasikholelwa ukuthi isikolwa sitotraina umntwana in totality. Uthi abe i-citizen lehlonipha kokusasa, lekhona ukutimela, lehlobile nasemtimbeni. Akhona ukutimela nje kuyo yonke into. Sasikholelwa lapho thina emhladani. Manje ke Shobane ngekuhamba kwemalanga kuhambe kwaba nemigomo nyalo nje kunemigomo lomusha lo enforced etikoleni letinyenti kokuthi cha asabashayi bantwana futhi wasekwaba ne-positive discipline. Thana umshayelo umntwana utambulala umntwana, tamphula emoyeni umntwana. Seni lapho kulendzaba yokuthi asale nje singabathinzi bantwana. Ngifuna kwehluka makangilwi nemanakwini la sayini. Nalokushiwoko ngoba phela sihamba nokusho kamhlaba kule live. Kodwa ke umntwana wonke uyadzinga ukuthi uhlale naye phasi ukhulume naye. Uma chubeka ona uthi umpostoli Paul siyawuhlala ekoneni kuze kuvame umusa na. Shall we stay in sin until grace abound? Athi umpostoli Paul anakayi. Kunetindlela ke bekuyindlela lekahle wena sisile ukuthi ukhulume nemntwana. Ukhulume nomntwana nami lokho akuhambi kahle. Kodwa mangida ukhuluma ingoma ngihlabela ingoma. Nakusasa ngihlabela ingoma. Nakusasa ngoba uyahata umntwana ukuthi bude kune positive discipline. Nginenkinga ke mina ngwakamakhubu. Ngale positive discipline. Phela sesisikolo. Senda naku atawuhlangana nabo umntwana ngephandle. Sikolwa leso. Kungako nje esikolweni uma umntwana onile bebambisa endleleni. Ngephandle mawona uyathatha ugcino lapha ufanele khona. Ngitsheleke uma i-positive discipline i-apply esikolweni ku greater society yenda njani? Ikhona in greater society ukuthi umuntu umabulela omnye umuntu kuba ne-positive discipline. Cha ngiyabuda nje manje ukuthi kukhona eniloko ngoba sikolwa sitraina umntwana ukuthi abe ngilento yathi ayikhanza engiko ngephandle. Sesenda njani ke Shobane ngoba solo nje siqhubeka mhlambe nayo lemigomo lekhona kutemfundo lomnye losokhona nje umgomo ukuthi umntwana nase kade ethfele akangacoshwa akafunze nje aqhubeka akhulelwe kude kufika isikhathi sakhe sekuthi atete ahamba atete aphinza abuye esikoleni. Ngesikhathi sakho mhlambe benithi sebenta njani tindvo letifana naleto? Tati ngekho maka. Indzaba nje ukuthi umntwana
emithe esikolweni. Kwakulichilo. Ngiyabona Sathane bahamba ngqunu kulesikolo nimbona hamba anda kulesikolo ajangazi nesikhathi sethu. Kwakulichilo maka. Kodwa ngoba sebashido labashido ukuthi kunje. Ngiphinze nakhona ngibe nankinga ngoba labantwana bamitha babancane. Kusikande sedofu bosichamuka kuphi? Ichamuka nini? Kulaba labamithisa abantwana. Ichambisa bendanini yona uma ikhona. Ngoba phela umntwana mata ungena kuleti ndzaba tethu uthi sibazali. Ngoba kukhila letiga leti nje. Kwethu singabazali asivala umnyango. Sihlabene ingoma yethu sobabili. Sithi baba wethu wasezulwini uyabo. Hayi banibana. Ngiyayiva mina lokho banifana babuye esikoleni bafunzi. Kodwa ke ngabe asibhebheteli yini? Bubi. Tawuthi nje kakho ukuthi uhleli ubona umntwana emisi utawujabula. Ngeke ujabule. Sineke sasilwa nje nokuthi umntwana uganile. Nani nisebenza njani vele shobane lendzaba leto ngoba lokuganagana vele kukhona la tikolweni nesibona sebo 2 by 2 lamba abane nje sayisibone babambene ngisho ntandla Mayibabo. sicume sichubeke sihambe. Cha ma indzaba emntwana esikolo agane yayi out of question. Sasivele sikubeka kade nje umntwana nami. Ngabuthi umfana wami afunza khona lesikolweni asahamba saqedzile ngalelanga aqedzile. Ngathi emsa wami sohambile emhlatane yini lokonile. Wathi babe bose ngiyasoma. Washo lo wami umfana. Ngathi ngeva umfana wami somile mina ngasoma nangima kwakho ngamthatha. Wena usomela ini? Awu Nkosi yami. Wami ngima kwakho ngamsoma. Ngathi umntwana engozi. Ndakuthatha ngiyawufala ufa khona ndakulobola futhi. Wena ke wangangiphendula umfana wami wehluleka. Ngathi umfana wami ungabodlala ngesikhulu. Ungabodlala ngento kugana kutaba nesikhathi lesitawufika uthi ngiyazofuna umfati. Ngamtshela ngathi mine ngaya kubaba empostoli mase kufika isikhathi. Ngathi babe sekufika isikhathi makhulu. Ngiyeva la ukuthi sale ngithatha umfati. Wena wenda njani shobana? Wangitshela babe ukuthi wakubeka ke babe ukuthi mina umfana nami ngoba sokhulile ngakwenda lokwendawo kodwa sami sifiso nasi nanasi. Ngasiva lento la ikhuluma ngayo babe. La uganeni ke kulesa sikolo kwakungafunakali sisi. Manje ngemadoda lalele phasi. La netlwe lethize etingaka. Sihlabene ingoma yamkhulu uthi siyacela kuweJesu ibanathi kule ndawo. Sawulale phasi wakithi. Ngeke lo lokwenta kumntwana. Lo lokwente kulomntwana. Lona ngumntwana nami lo. Uma onile ngimdalisa phasi, uma nenta leligame benilenta nalomntwana. Shothi niyalingana. Phela yesisi uma senilaphe kuleli game niyalingana. Uyabona kunana umntwana nami nje na. Ngamtala lona nakwe. Kodwa masingangena engutsheni naye ngeke kwasho ukuthi khona lo mdzala khona lo mncane ngathiwa yini balingana. Kungakho kumabeka agani umuntu besithi indoda ayilandwe ibuye. Awulaba bewasiphalada sithi mntwanami hamba umtsheleke ukuthi isikwase siphelile utawuchamuka. Tawuchamuka siza. Ethosa lenzala shobane nilalisa phasi. Lo mnyoya waya ku Smart Station Commander weSpiki. Wangiqeba khona. Wathi bangibitele esikoleni makhubu yangilalisa phasi. Ngathi awumfana wami, ngathi wangishayela Smart wathi ngidakubopha emakhubu. Ngathi ebabe kulungile ungibopha. Futhi lenzaba yasodofu ifike kahle ngoba ngasisebenta ngayo nyalo. Bevele balala mntwana ke. Awungikutshela indzaba lelula nje ngidakutshela kwethi inengidona. Ngithi ngihlethe esikolweni ngenye ilanga. Ugena licingo. Kude kumntali bekethe inombolo yami kuleya sikolo. Wonke umntali kule nakuthe esikolwa bekuba nenombolo yami lapha. Kuthi emakhubu yadele ngikubona lapha ngizange sengikubone kwendiwa ngilomnye umuntu ngathi kwendiwa ngimi nale ngenta naye
La kunekhumbi la hlathini. Ngithi ngiyahlola la khumbini ngikhanza athi yaphenduka. Ngathi ke mina cha miyekele sengibonile lokuthi yakuphi lekhumbi ngiyamthola lo mntwana. Mabefika ngakusasa abantwana ngibita abantwana bakulendzawo lapha lekhumbi sigcina khona. Ngiyabuta abantu abambalo selekhumbini Dolo. Bathi kunami ubusesihamba yena yeke umntwana nami uyashona ehhovisi. Masifike ehhovisi lapha wazi umntwana nami. Uyambona lo yangibani? Sho athi ngwenyama Nkosi Mswati wesisaba. Njoba nje nyalo sengilapha umbona lapha ayakhulunywa enemanga embi kwakhe. Athi umntwana nami cha akakhulunywa baba. Awukhulume ngidolo bokuphi ayisho umntwana ayisho inzaba ayisho ngeke ngakusho ke lapha wena ukhiphe eveni. Ayisho umntwana uthi kwendeka nake. Waba ikhipha AK47 nakwena iphosa kumntwana. Hawu mntwanami. Lo kwentiwa kunyoko lekhaya bekwente kuwe. Kuyathi nima kwakho ekhaya. Athi umntwana kade. Salungisida ke sihamba umlandzelo umuntu ubuye nemntalo wakho sitoteka lenzaba la. Atobona nanaye ukuthi umntwana wakhe nakweni. Wabuya naye vele. Ubuya nalomdali. Wabuya nalomdali wacalwala lo jaha wathi uhamba ntshelo makhubu wena uyahlanya. Ngathula nje ngathi wabuya lo mntwana wathi akafuni. Ngathi msisi hambe emaphoyiseni mangafuni hambe emaphoyiseni lapha uyawubuya ngaleli langa kubuye na indoda le esengicaphathe. Yafika lenkhumbi yayo. Ngathi ibeke lapha phase silahla lapha. Ngathi kulomntalo walomntwana kumetron mphinyama ibe iningi lo makade isatawuhlala lekhumbi le. Le ndoda ithi ngiyahlanya. Satawubona ke ilanga ukuthi ilanga nenaku lokuhlulwa ke yini. Yahlala indoda yahlala kwathi ngathunga ayibona. Sengathi kahle ukuthi lekhaya imali kude lengenako yalekhumbi. Ngiyathi badafe bayilalise phansi nalekhaya. Befika umnathi wekhumbi weva uthi ikhumbi iboshiwe emhladala. Sinqobe kaloko esipiki nakule live bathi kanjalo. Kude nje beyangathi le live ukuthi wayale siyayisebenza bengisebenza nabo deputy bami nganginakhaya wona. Lo beyaselangeni. Ngisasenda naye lo msebenzi mabetselela labafana. Bagcina bathi mfo. Manje vele benibashaya mkhulu. Nguphi lo mngqono ukuthi sithi amaphoyisa amthathe awumnika 15 years kusodofu. Kunokuthi salale phasi sicethe nyalo. Noma kamthatha hambe ngoba ngathi kulomnye mthatha hambe naye. Uyomenda kona lokube futhi. Noma ulala phasi achubeke nesikolo. Ngoba la mntwana kethu nethi bengibacosha labo make lababo deputy makulabo ngoba bathi abaharasa lesigangeni. Bathi mabahlangana nabo abaharasa. Besikwenda make sentela lokuthi lesikolo asichubeke. Emacala la njalo ahamba ancipha. Bazwazi lo munye ekhathi ebhasini. Hey bahle bona abantwana basemhladala kepha lo makhubu wakhona. Angathi something. Sakhona ke ukuthi sibe nesikolo make sathi benganankinga nje. Isikolo besimama 4. Ngithi bantu abami njoba simama 4 khona to 5 kude nje iuniform lendayikhanze edolobheni iJangasa. Ngakona to 5 ngithatha imoto ngiyibeka lenda seposini ngenyuka ngetinyawo. Ngiyathambisa. Kude venda mkhanza. Sifuna abantwana befike ngesikhathi emakhaya. Ngoba lokhu benda befike ebusuku. Usho njalo omnye uhlangana nami lela bengona khona uyadona ukuthi benkuphi. Kuthi siyahlangana makhubu lapha ngangiphethe icarton ngihamba nemntwana yakho le emahlathini esipikwa chamuka ngemoto. Angigijimanga. Ngalahla icarton phasi. Awu Nkosi yami. Nemntwana wabhale kwabheka lesi sithe nemtincingo sanyamalelana nemntwana nami ngingathi wachamuke wena. Ngithi lalela. Yabona la sikhona khona akumnanzi. Ngawaqala athini. Hlukana nebantwana. Baningi abantu abayifuna ko lento loyiphethe mngani. Kukhona bogogo labayifuna bayigcina athini.
ngawunika bona. Hayi bantu abesikolo, umntwana esikolo, yebantu abathi let's face it, nikhona nibazana ngapha. Wakho umntwana umisa esikolweni wakhipha imali. Uchamuka indvodza ngoba yona inento lenze lengaka iyo yena umntwana wakho. Are we serious about life ngala? Are we serious? Tepsika, serious is it? Wena nje unemntwana, lo mntwana wakho uneliphupho lakho, umbona nyela ngashayela indiza suka eJozi aye eLondon. Sekuchamuka umuntu ngoba unento yakhe lenze. Sekuchamuka umuntu nje. Sokuchamuka umuntu nje. Uthi ngoba yena uNkulunkulu wampha. Awu yekeleni bekunene. Yekeleni. Angeke bekunene. Sikhala Shobane lamhla ngekuthi sikhuluma nje indaba ebantwana sikhala ngekuthi vele abantwana bayasehlula sekuze kungena nakulabathi gangsterism kunetigungu tebantfwana labagangako nalokwa yini mhlawumbe lenye lesingayasayendi kahle lomuhla sibadali namakhaya esigabeni sekukhuliswa kwabantwana. Kunento ayikhuluma ngumphathi wamacu asasebenza naye. Sasithi bekathi umphathi wami hey belungu bakahle ngoba bantwana bebelungu atsha abantu abantwana bebelungu bayeva abantu ababo. Batshelwa nje usapha uhambi. Sine vendlu lemnyama sinako losileni. Kulesimo lokhuluma ngathi segangsterism. Mina ngibona ukuthi asibiyene endvuku. Lapho kwakhuhlalwa nebantu ababenakwini nebantu ubatshele nje ngeqiniso. Bantwana asibatshele maqiniso. Bantwana hlala batshele ukuthi mfana mawungena lapha ulimala, mawungangeni lapha ulimala. Lenzaba yendiwe emakhaya, yendiwe nakashifu. Into yonke legenge lekhona emntwana makhe. Ikhulunywa ngaletinto letawuba limata abantwana. Nanduhlana nemfana uphethe ligojo. Unathe tshwala, uyethuka abantu abazala. Ngangakufuni ngisho umntwana ka-form 5 asa-university. Ngisho nekusho ukuthi bamani fika le-university ke ndasenithuka abaphathi belive. Leli singakufuni. Phela leli Bhayibheli alinemama lithi hlonipha uyihlo nenyongo benisukutakho tanse emhlabeni. Lapha sikulokuphendula nje kuloko. Akubuyele enakwini kagogo kukhulunywe kuhlalwe phasi nebantwana. Kukhulunywe. Lakhaya lelivangeli lokuthandaza libe khona lakhaya. Athi umfana ukuthi sono nasi. Ngaphandle kwaloko kwalapha egumeni. Atshelwe nje umfana ukuthi sono nginasi. Kuyavakala Shobane. Asibuyele emhlatane sowuthinzile kancane nje ukuthi wathi nakahamba umlangeni waqunga kwase kuthatha wena kuba ngithishela inhloko nekuba ngumphathi wesikole. Beyingakanani le pressure yokuthi hey besolo sathi wacunga naku kwenyalo sekungena Shobane nokuthi wayihandlisha kanjani le pressure leyo beyikhona yini vele? Cha mina bengisebenze nawacunga 14 years ngingideputy wakhe. Kude futhi deputy wacunga saphila kude wahlala waba ngideputy isikhathi esithe kwendlula mina. Konke lokwakwendeka ngangikwathi la sikolweni. Nema decision lebathatha nami was part of leyo decision yayindi. Kwathi amase kutanga kimi. Labanye bebacabanga ukuthi kutaba kagogo. Phela liqinisa lithi i-character yami nemntwana enkosi asifanani. Umntwana wenkosi bekangumuntu belikhona lo la futhi beyahluthuka masinyane. Ngila kutheni ke yena vele was fit for that school. Bese ngamfuni nje yeye wemuntu lesasikolo lesi. Yeye yasimfuni. Into ke beyamhle ngayo wenkosi bekade beyasilokhuluma kakhulu bekenda. Mina-ke mangena mina bebacabanga labanye ukuthi uThixo tawehla ngiyakhumbula nje semarizatsi ekucala ehla unyaka wami wokuqala. Kanti ngiyabona nje ukuthi bebasangivisa ukuthi
Yey, sikuve mani, emani. Unkulunkulu amuhle. Cha, tinto tabiyela taba normal. Tibe normal tinto. Unkulunkulu wabangakimi. Hey, unkulunkulu bengakithi tebusika. Ngifuna ukukuyenga. Ubengakithi unkulunkulu emidlalweni beselida in this country. Mangihamba nje mina ngashiya na ikwaya esikolwa inumber 1 kuma chamber of chamber. Sahamba sawuhlabela kalozithe embiwe kwenyama. Nga 2011 kwakune royal concert kuhlabela thina kwini. Bomkanje uBovu. Beba ngu-MC kwakunguTopsile Ndlovu, minister wetemasiko. Sahamba sawuhlabela nathi ngokuthi sasihlabene. Awu lo mnyaka saphinde sahlabana nama results. For the first time in that school, sibe na 57 noma merits ka form 3. Salandzelwa iboys ayina 43 ngalo mnyaka. Waqala lo mnyaka ngefika kwagcina futhi solo ngahamba kude lo soyefika lona kule. uNkulunkulu wasendela umuntu kude lapha uNkulunkulu angasendela umusa. Kanti lokwenda lokho kwenta abatali. Yabona abatali bemhladana ngeke ngibakhohlwe mina. Balonke lesikhathi ngisekhona. Ngeke ngibakhohlwe shem. Bathi nga 96 akube netinkonzo yokulesikolwa kanye ngethemu teliviki lonke. Kusho batali emhlanganweni. Besihamba kanjalo. Kude la besithi masingena khona singaphumi nelutsi. Kungako nje bawuthi ufika nale esikolweni bonke kwalikhanza nje oliphepha phansi emhladani. Lelisweet. Bonke kumkhanza. Hambe ema toilets akhona bongene ema toilet akhona kukhululekile. Khanza kuhlobile. Kuhlobile. Bekulabatali, kungilabotishela emlandweni wokuphila kwami bothisha bebangu 79. Bebakulesa sikolo. Kude namunye lwathi uyasichaphatha nangumuntu nanga kude. Lo steli lapha nje bengathi ebotishela. Njoba lelanga siyaliva ngathi liyashisa. Ngaba njani siyohlala lapha? Bathi awusukuma bonke siye lapha. Bekubanjiswana. Kakhulu. Bangibambisa labantu yabona bothisha bawulesa sikole lesa. Ngake ngathi ngenyela asadaki kude teacher lo nenhlanhla njengami. Kuba nabothisha laba njenganabanye. Iqinisa kulo 79 mabe singabhala itest eclassini. Ngwentambe bengathwala lo 79 mina kwabe bathathu abo number 1 kodwa ngibaphethe. Yebo. Beba very cooperative. Siyabuva budlelwane bakho shobane lobuhle nabothishela nebatali nabo bafunzi. Nebantwana. Yebo nabo bantwana. Iboard ke lababuke esikolo khona lokungihlebele ukuthi kwakunelijaha la kaMbuli. Kodwa lo ngihlebele uthi yena ukhumula shithi Mbuli nje bekade netinswati letingakade kushaya abafunzi. Bekhamba njani i-relationship yakho noma? Ngifika kule sikolo singikhanza waqunga usebenza naMbuli. So kwakutiladu leta manje. Kwakuhlangene bongqayingqayi. Uthi Mbuli umefika Dlamini wasikhanza isikolo wasindanda nguMaguga. Wefika Mbuli wafaka ketamo le kuMaguga wathi wacunga le esikolweni. Josa Mbuli ke beyagudi kakhulu ngosami ngoba nami ngisebenzile naye asahambile wacunga. Beyagudi umlomzala. Lesikolo lesa besime ngaMbuli. Lokube mnanzi ke ngaMbuli. Nebantu abakho baphasile banema degrees basebenza kahle. Bantwana baMbuli. Bekathi Mbuli makhuluma lesikolweni aphinza kwende nale kake ekhaya. Diswati ke lela vele belikholelwa lokuthi umntwana angendi kahle. Ngilomunye nje leyabe ngathi umntwana angathi ekhaya uyazelela athi sitawuya lesikolo. Enyuke naye vele. Vele lo babeli loyo sikolwa wanyamalala Mbuli naso sanyamalala.
Lokunye lesikuvile shobali neyinzabeke ukuthi beni kukhuthata kakhulu ukuthi nabo nje bantwana abafunzi banakekelelane ikakhulu ngisho nasesigabeni nje sokuthi khona lo ngibekisele ukuthi nakunemfunzi la klasini lebe kutholakala ukuthi mhlawumbe weswele ekhaya bekayathunywa nje yokho manje bese yasala iyakhulunywa kuswenke bantwana baswenke anikelelo loyo mfunzi yini kahle hle lebenizama kuyakha kulabantwana sasakha uspirit sekunakelelana yeah. Labantwana bendlulile lapho make bekuthi makhona umntwana lo ofelwe ngumntalo wakhe ba-organize ibhasi bona bahambe bayele enhlangano la inakufife khona bahambe kude tishela babe bodwa kube nema-prefects bahamba bodwa make ngaye ngashayelwa ngilomunye wathi nibendani labantwana emakhulu ngani lapha nendani lapha ngihleli nendani bantwana bebabodwa lapha sicabanga ukuthi sebahamba natishela noma kuyawungenwa ebhasini ba-odali nasebusuku kwaye kwafelwa lo mnye umntwana wafelwa ngubaba wakhe ange-head teacher kulenye high school bahamba labantwana baya emngcwabeni bathi mase baqalile kuleli esinye isikolo abantwana sebadzakiwe ebusuku bakhwesha labakithi kwathiwa hey khweshani bataze bathi nathi besidzakiwe tawufika ligama kubobabe bethu lesikolweni kuthiwa nathi besinjengathi bakhwesha phama befika labantwana le nemathuneni bekumbabona kube ngilabantu labadzala laba batshengisa ukuthi bambanini lapha abantu abami bahlale phasi nje bevela abantwana ngilebe siku-instila ngaye ngakulomnye umngcwabo kushona umntwana wafika wabonga lo baba ekuseni ngangekho makuwena mabumbuwa ngayitolo ngangekho wathi into lesiyibona lapha le nto angulabantu abeni iyasimangalisa asiyadi ngilesa sikufaka kulabantwana ukuthi bantu abami impilo ithi uma kufiwe ekhaya uyahamba nawe uyolila nabo njengoba niqalile la sikolweni nje ukuthi uma kufike lomunye nihambe nomkhalisi ngilento yakuhlala nako ngephandle kulokwentiwa ngephandle bese nanjalo ke thina bekude saye makucala lokhu kwakukhona emathabela ngoti labe agilatika sakusotha ngespeed fast sakucetha wathi lo mntalo lomunye umntana wakhe logilela etika wathi nakubona apha ebothisha ukuthi bantwana bahamba bodwa nje bantwana kani ngileya kakhe inkunzi lesikade lengiyona begilala etika lele bafana bebathambela mntana kethu kwenteke konke babuye kube mnanzi indzaba libe mnanzi sina bese masibuyile nje sithole incingo ukuthi abantu abenu nalo mnado webhasi asibangibhadele kahle bantwana labantwana bebathifuna le mali lekhaya kubabatali kuthi wakethu ulimele ushonelwe ngubaba bengisicela kuyemgcwabeni kwakumnanzi emhlatane ukhulumile ke nasisacoca nasisacala ukuthi wahamba wena vele konke kukahle nokuthi ama results beka mahle kakhulu kunenzaba ke leya coverishana kakhulu emaphepheni inzaba yeliphenyo netinsolo ukuthi kwagcina kudlabhadise timali tesikolo ngesikhathi kwendekane shobani mntwana kethu njengoba liso lakho lingibukile nje lokubukile nje ngachamuka into ikudlo namhla ngiyadenyanya lo ngihleli la emntwana kethu lo ngihleli lapha nje ngiyadenyanya njengokuthi ngathola 57 wo ngiyabona ukuthi bacinisile lokuthi la kunemukela khona bose kuba nemicasa cha siphoso sendeka sisi ngeke ngabe ngibheka lena nalena kwendeka mthana makhe nakusaphenywa laba labahlola emabhuku mhlambe bo-auditor nakwenteka naleti nkulumo bakubuta lokana lokwa kwasanini kuwe ukuthi engase sekushile kwasamntwana kethu ngoba angifuni mani kungena kakhulu kule nto mani angathi ngifuna ukuthini
ekuqaleni ngakuthatha ngalenye indlela kwase kuvela mva lokuthi hayi uyadukuseka kwase kulate mntwana. With belungu baye bathi with the benefit of hindsight. Naso ubuke emuva nyalo, ubuke indlela mhlambe intfo letenteka ngayo ngaleso sikhathi. Na ubuka nyalo, ubuka lokho lokwendeka, ubuka nalokho losokwati lamhla. Ucabanga ukuthi beyikhona yini mhlambe lenye indlela bongenda ngayo ikakhulu etigabeni mhlambe kuba khona kwema controls endleleni la kuphathwa ngayo imali la sikolweni. Iqinisa wena ukuthi mistake yokucala endeka. Chairman we school committee lokwakungibaba Mpuli. Wangethemba kakhulu. Okay. Ngesigaba sekuthi bekasayina kanti phela inakuyithi manje awuthenga nayo into nayiya kumele ngihambe ngithole ama-accommodation akhona ngibuye bose ngiyacela ke kushemeni ngicela ngithengele nayo into nayiya esikole cha wangethemba kakhulu ekunene yena beyazi wrong kodwa nje ngeke ukuthi kwakungiyimi into engangimele ngiba-advise simple mzala sesiyona manje ngimlola sisi ngimlola ngiyasisola ngiyaxolisa futhi nakubatali bemhlatane ngiyaxolisa nakubantu besikolo ngiyaxolisa nakubotishela ngalendlela lengahamba ngayo nalendlela kwendeka ngayo angifuni bengithi defender lapho ukuthi kunjani siphosiso sendeka Dlotshwa libhekiwe ma. Dlotshwa libhekiwe. Kweluleka ke mhlawumbe labanye baphathi betikolo lababukile nyalo lababukelele uhlelo lwethu nalabasilalele ungabavunulisa ubathini hayi mhlawumbe bona kuphela nebantu nje labasetigabeni tebuholi labaniketwe magunya lathide. Ngingasho sisi ukuthi imali iyinkinga emhlabeni. Imali iyinkinga. Kwesibili ke sineboy teacher mina nje indzaba etimali ukuthi emabhuku asebenza njani angikwadi. Angifuni ukukuyenga. Ngatrainela ukufundisa mina. Lenzaba yakolweni kwathi ngaba khona laba trainwe etimalini. Bathi advise kahle ukuthi mase singena labo best. Bakululeke. Imali yadzinga ukuqashela dinga kugilisa tika njengoba tangigilisa tika nje. Sesiyaphuma ke Shobane Sjubo liyakulahla licala. Yini into ekucala nje leyafika emcondweni wakho? Kwangathi ngiyabhutha. But after I've served all these years, I have been a teacher for 32 years. Being deputy 14 years, ngaba head teacher 10 years. Shokuthi lo leminyakana lemncane bekungekho kadimini. Ndawuthi nje sisi empilweni. Into tiyendeka. Tendeke ngendlela lo bengakacabangi ngangide ne-multi motive ukuthi ngiconze ukuganga cha ngakwakude lapho ngangede kodwa nje ngikhanzekile lena kwini ngiko nje ngithi ngiyaxolisa wonke lwathenzeka bantu abami in particular ngeva buhlungu kakhulu bakhala kakhulu bantu abami akuzange kube mnanzi kodwa noko ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi sengenile esitwashini uNkulunkulu ungisibekele ngakhona naku namhla ngiyakhuluma ngangaboni ukuthi ndawuphuma ngibonge nalabo sesitwashini bangiphethe kahle bantu abebantu funa ukukuyenga bose ngibadlela umono cha bangiphethe kahle shebe ngakhanza ababo adlamini angosi kwaba nani angilohambile babeshongo
Cha basiphethe kahle bobabe. Nale staff sakhe ke la beyasebenza la. Olifeke ngeke ngayikhuluma indzaba yabo ngoba bekubantu ngosami le uthi mawuthi ulunywa lukhulu la dolweni uye kuye uchude. Athe kwente njani? Ngithi awu ngosami kuyangiluma la bangisile. Ngiphila nje kanje. Bafakile sandla lesikhulu. Ngiko nje ngithi ngiyabonga kakhulu. Futhi ngiyawuhlala ngibakhumbula njalo. Lenhlala kahle beyibukelekile kahle. Beyibukelekile. Mina nje bangibukele. Ngacisha ngafa emake. Mina ngangihamba ngangisemathuneni lonkulunkulu. Sikhona isikhathi angavuka khona ngivuvuke wonke lo mtipha. Bekwente njani Shobani? Bophathekile? Bathi mabahlola abodokotela bathiwa uthi cishe ngalimalatinso. Okay. Ngila kusethi bangisita nalapho inakweni. Sitwashe sakhe nje. Ngikhumbula ngithathwa ngemoto ngedwa sina driver song 2. Sayemankayani. Esibhedlela. Ngilungiswa nje. Ngiyaphila namhla ngcono kakhulu ngiva nkulumo. Bengingabona. Ngiyabonga nje kakhulu kimi. Yini mhlambe lo ngayisho eShobane kubantu nje lababukele nalabo labalalele ikakhulu esigabeni sebumcoka bekuthatha tinqumo letifanele naletingito. Kumcoka kuthatha isinqumo letingito elisemthethweni. Futhi ungadepend kubantu ngoba abantu labasiduhisako eTepsiki. Yabona umuntu ungabomethemba noma afa ebhloko sisamuhle ungabomethemba umuntu. Mina nje makuthiwa kutiwa la vele ngasitane ngisithi masangishayela welfare ngathi kahle make ngiyathi mina la ngiphuma khona bangilalela bangiva ngila kutheni ke tinqumo letingito timqoka kakhulu tikubeka enzaweni lefanele lethi ngasito tikufikisa lapho ungacabanga ukuthi awufika khona. Mhlambe nje ngenxa yesikhathi Shobane sesephetha esigabeni sethu salamuhla se-Echoes of the Kingdom lekugcina lolishiya nemlaleli nembukeli lithini nekwekuthi nje sekusele kancane isijubo siphele njengoba so vele ungaphandle yini mhlambe lo safise kuyibona nekuyenda ngoba nakuphela uNkulunkulu ukubusisile uyaphila Shobane. Into ngufisa kakhulu esisi ngifisa kubona nje isha kulelive ibehavior kahle. Yathi behavior bahlonipha abantu labadzala yathi umuntu uthuka umuntu omdzala akusinto le. Siyamcela uNkulunkulu balangene nje enhlitweni tethu. Sibehave kahle ngoba lokho senta sigcine sikulendzawo leti kungabehave kahle. Lokunye ke lokusonisako nginako kuyathukwana la uyabona lo babe lomkhulu lo babe lomkhulu lo kuyathukwana la ukhunywa amahlazo la koja ke ngilabantu labasha isikhathi esiningi ngeke nje wangikwazi umdlodovo elikhehla lithuba. Sasho ukuthi ke sisi bantu abacaphele Nkosi yami. Bathi bafundisi Jesu uyabuya. Asimathi uyabuya ngalesi ngakhi. Yebo bathi ukukholona kwethu. Kodwa nje asikulungele konke lokho. Sihlale sigazini. Uyabona uma ugazini nanga umuntu esingamboni. Uhlala uhlungisa njalo. Noma ngikukhuluma nawe ngathi kathi ngikhuluma nasestepsika. Angikhulumi nje nemlomsikade, ngikhuluma nemuntu wesifazane. Ngiyamhlonipha, nami ngiyahlonipha, neluntu lwami ngiyahlonipha, ngihlonipha nebantu bami, ngihlonipha nebatali bami. Bonke ngiyabahlonipha. Uyabona nje manje ngikhuluma into lebhedzako, umuntu otawulimala uqala nginangile engamthatha. Ushesha limali. Uthe wangihlaza ke bakhe.
Abathathe inqumo lethi ngito bahloniphe abantu, bahloniphe baphathi babo. Bahloniphe baphathi babo. Uyabona wakwathi ukuhlonipha umuntu lokuphethe. Dawuphila kahle emhlabeni. Uma usekhaya wathi uthi unababe namake. Uma usemsebenzini wathi kahle uthi lona ungetulu kwami. Ungiphethe asilingani. Asilinganisisi. Noma ngaba ne-PhD wena nengibe ne-masters manguphethe wena le PhD ngimzala kunawe. Ngiloko sisi. Sicela siphile kahle kulela mswati. Shobane sibonge kakhulu. Sisibeka lapho ke sigaba sethu masicipho sethu se-Echoes of the Kingdom lomhla. Lengathi ukuthi nangabe ufana nami usijabulele kakhulu siyacela ukuthi nichubeke nikhulumisane nathi etinkundleni tethu tekuchumana ka-YouTube yonke indzawo sing-EBIS Radio. Lokusuka kimi sinethemba ngiphambi ebusika wakadlamini nalo lonke libandla le-Echoes of the Kingdom nisale kahle.